So stay with us, share this live stream and join us on this journey through a defining chapter of our history. Brought to you by Tairāwhiti FM Media, kei te mahi tahi hoki mātou ko te karere. Now, speaking of te karere, 10 years ago at the 150th commemoration, their reporter, now Māori Party MP for Tāmaki Makaurau, tō Māuahoa, Oreni Kaipara, stood on our whenua. She spoke with Papa Waerenga-ā-Hika about the impact of this tragedy on his people, Te Aitanga Mahaki, Akati, anei tāna pūrongo. I mā taki nā e koia heka mā. E takahia ana te Waerenga-ā-Hika. Mihi nei koe i rā i nahi nei. Koe ni rā te tangi a mata kui a mata koraua. Tēni o nā pakanga hei mā taki mā te tangata. E warurau Māori i konei te wā i whakaeke mai te karauna, he parekura e ono rā te roa. E whitu te kau mā tahi ngā matenga Māori. Kare mātau hia ke haere ai te awhi nā mea o Waikato, nā mea o Taranaki. Engari te mutunga ko tōia mātau ki roto i nā pakanga. Ai nā raru i wainguri te Māori me te karauna. He kōrero tuku te mōhiotia, te kōrerotia. I suppose that history has indicated many different things around the negativities around our karawa. My knowing is that it's also impacted even on our local whānau in terms of historic facts. Toku whānau he taharua mata. We tahi i tū mai te taho te kāwana, koe tahi tū mai te taho te kōti. Nō reira, mea mai taku koe kia tuku no rātau ki a moe. He oi he whakapono no ngā uri nei mā te kōrero ka āhei te iwi ki te anga whakamua. I mate mo te ahatatake. I mate mo te kore noia. Te mutunga kai tono ho tahi tātau me te pāhea. Kai muri i au e we te kina ana te hangarewa kōwaro o te kōhatu whakamahara, engari mō tēnei wā, me noho muna kā tika hei a pōpō huraina ai, i mua i te āhua 500 tāngata e whakapaetia ana e ngā kai whakahaere, ka tae mai ki konei. Me te mahara nui ki te pakanga, i panoni ai te ao o ngā iwi o tūranga. Oreni Tipene Leach, te karere.